set keng magini malaikat maut gak ditong Jepun Habib Hashim Gamal Asgab Banyuwangi magini malaikat maut nih gak cek saking aing tasik iki kesairan malaikat maut nih gak setunya ki kebuah puh bunyi kene pai kau pura kida emeri hah malaikat Jibril lembang ini ke setong seret sini gak atau apa bumi langsung ini miko pura kia isabat di melembang tong yang gue laku sana mati kopi lagi malaikat maut laporan lapor apa mati kopi pun ning kiamat mati kopi pun di bodina Allah debu bodoh sedikit amat gitu serang banjir oh ya engkau kowe lu ini kayak gitu lebur ceretan itu bunya benar itu bu TV bang dari mau can pada kasta kok jak saking itu bunya beritahu jak sakit ngari jak anu lawonan kok bila nih yo make kasta jak lah mati kapi makanya jabun Gus Bahak Nur Salim jak saking malaikat maut ngiding katang pengajian pola oleh sadar dah budi jamun Gus Bahak aja sar perban morok Gus Bahak aja gini kah pas tepak keterangan gini kah jak malaikat maut kasta pada buja saking ngiding pola ami oleh sadar kok ada ke ada los anda lihat tabu deh keng tenang ke iku bala bigu lagi ambian makai lihat tabu sakit jak ko beter ke sepenting ambian teroleh rahmat nalikana mati kan bade kalimat doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad ngak tengahan bade kalimat wa rahmatan indan apa rahmat ikuti keterangan berikut ini bade doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab dalam tafsir ar-rahmah ma hiya ar-rahmah apa rahmat dia ar-rahmatu hiya Jibril rahmat itu adalah Jibril nih kan angkep deh ada yang mati deh rahmat ya geng meja dia geng bian montako boleh bayuan musleh mati ya jadi kan biasa lemon baban mati kan apa long roh nyebut orang lemah mati gigir ambian mun nyanti kireng mati jadi gigir kata jadi ya talken la ilaha illallah kan guru lah tak padang guru mah tak padang di sini udah tak padang guru pon itu sudah berada di alam bawah sadar tak padang guru mah ada lah malaikat saya padang kapil dalam padang yang bian padang iya wa antum hina idin tandurun padang ke apa berdesa ke debu padang ke kanang nah berdesa debu padang ke malaikat tak berdesa debu padang kapi jadi akelub amin Allah la ilaha illallah nyetek ya waduh sing ngocak deh iya cek kepurun malaikat limat kok rida lah rida ambur aja umat anda juga ambur lah talken boy rida lah tahu sanggup ngocak rida aja bon mari senikah toron rahmat saya lagi malaikat Jibril bangun jangan sini ke musleh sel musleh si aglau ya fulan angkep musleh ama ta'rifuni mbak tahu kan kau musleh atau punten ana Jibril engkau saya kojak Jibril ana rahmah engkau saya kojak rahmah saya pentabaan wa rahmatan indal maut wa hab lana min ladunka rahmah wahum a'da'uk aro si padang ke badro apaan ambuun teretan kapir jak toro roja aro setan geng panjeropan roh wahum a'da'uk aro musuh naban mana jadi ban musleh famut alal millatil hanafiyah maraban mati Islam joh
Mari kau tonton nah, tonton ban malaikat Jibril. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Muslim macam, salam macam. Itu ban malaikat maut. Sini ini ibu jadi. Si pengis jadi ibu jadi. Itu bu. Sakit, jetak launan dekat. Tapi Muslim isem. Ada apa isem? Lembang malaikat Jibril sekanan keber sepanika. Pah padang suara ke Muslim. Misem. Sakit, kentek geresa sakit. Ada apa? Kelompaan apa? Bunga. Ma bisa tak geresa sakit. Perasaan merubah keadaan. Orang rimun bunga makin nyok tak geresa. Mantananya roh. Bujak sama andam tak tidung kulaku mak seger. Ada apa? Perasaan merubah keadaan. Pada tuan rumah hibur deh, tek dan tek anak kok, makai sekejap, jo abid, ini mana? Tarabu gitu. Mios, banjo aja. Telepon boleh, duk rumah dia. Imulan na banja, padahal kau nak makan. Jak boleh dari ponjonan hibur, nah boleh makan. Pakun gue tak kira ingkar janji. Kecuali meninggal dunia. Mon kita mati entar sebodoh oncongan melaran. Pak bodoh pada entar maneman kemana-mana kan. Oh bodeman god. Di mana beda yang baik kau oncongan mana-mana. Wala. Entar gula. Yo jauh pada butuh kau oncongan. Bagi tukang bidat tu munda sing oncong. Dari aku tak ngangan gitu. Kehiburan apa makin sekejap tuan rumah mak posang. Apa? Perasaan merubah keadaan. Karena memang menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan, terutama menunggu kepastian. Oh tak iya. Rabu enjo posang roh. Iya posang, engki posang. Engkinya posang. Itu bunya pada Muslim petajok ngelak saoja ngawan malaikat Muslim isem. Arab cebungan ning ngabaswarkeun. Padan menrengkan to masuk ke jeding lapangaran jan nekana hajat leber buka sarung le buka lagi kok nongkok we deg-deg ben bini keluar apa anan tabrakan wae lao kok keluar ning langsung berkah mayun mangket kok apa sarung aku ya kok. Ada apa? Perasaan merubah keadaan. Masuk akal? Bo masuk waiko. Agun masuk. Ini kini. Malar muka mian dari babunga aku lagu. Babunga ada mah? Turun ban malaikat. Sampai beri kabar. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang ada bu Allah di tang pangeran, orang jadi istiqomah. Apa istiqomah? Sayyidina Abu Bakar ada bu ailam yaltafitu ila ilahin wairihi, artinya tak pernah atole ke selain Allah, atena pada Allah, pandeng pada Allah, tak mandeng ke selain Allah. Mulai dia laku malaikat bakal doron ngambak kapi jemput orang si mati aja dia. Pas ada bu Allah takhafu takok wala tahzanu susah wa abshiru babunga bil jannati allati kuntum tu'adun wa najri bakal ngaule swarga celakar saya janji aki keban. Amin. Paham? Terdekat ni kak kapi ni kah? Terbunga kapi mati mesem kapi husnul khatimah kapi kulaku astana tadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Keng amin malah tak jokok. Munamin malah jadi kulaku masuk surga apa ndak amin jadi. Tanya kiban malaikat. Damar masuk surga malaikat. Apa benda? Amin nih. Ngalto ya. Jalan bola aja. Boleh beri nasango dua bae banyak. Tori mah mulai. Tong. Salawat. Dua sedekah. Ini kepetajem. Salawat, salabat. Salawat, salabat. Gelak, saya mau salawat. Saya pak, kau lewat ngamian mancing.
sampai berbesmili aing tengal adritisan maca solawat sepa compom yan maca solawat sepa jasadun tamakkana hubbuh ahmadah fi qalbihi tallahi annal arda la tablihi, badan seatena pada cinta ke Nabi Muhammad, demi Allah ku laku bila masuk dalam kubur tanah tak ada sebengal maancor badan panika. Allahumma sholli ala Muhammad. Anda selawat ku kan guru nyari won solawat terseremian won geng tak ada solawat terserah. Ja'ala sallallahu ala Muhammad, ja'ala Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terserah won namanya sembian won. Napa solawat Fatih Al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Napa solawat nariyah Allahumma salli salatan kamilatan. Terserah won. Senapa kali ke muslim boleh tak maton rah boleh seku dikikiri orang boleh mon mator baca sebu iya mak kai boleh dengan cabis engkau dah iya kita baca lagi kiri orang tan gula tak nyorwah gula kun nyoro maca solawat berempat kali baca iya kau tak dingin lagi kau kiri orang menolong pengajian kada jaga nawak bila suruh maca sebu padahal hajat ber sebu ya. Siapa orang yang maca seribu kali maca solawat lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah, tak kira mati sampai padang ke swarga ni so. Kulaku sampai padang ke swarga na. Mun la mati apa yang padang ke swarga na. Ari ya ke mun orang lebur maca solawat seribu ka. Anan barokah. Menganta putran kiai punya barokah karena libur ke solawat. Wa barakatu mulazamati shalah wa salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam talhaqu bil waladi wa bi waladil waladi. Barokana ilzam maksudnya barokana mulazamah istiqomah maca salawat anika bakal nyap-cap ke anak ben ke anak-anak sampai ke kompoi mak. Awalnya jadi ya coba nak merosak anak lebih banyak ketimbang si mata pak anak bener. Ini ya bedet sama tepak anak yang keluar dari bedet sama rosak lebih banyak apa HP aja deh mungkin aku HP raja jadi itu tak bisa saja kau bolan pengarah abah tak nyongo bergempar sina tak kena kirim mimina kana besok tak jongo maneman Nunggun gambar vendan anjaring bang likuli neror kan. Pare ada jangan kudu sembada dengan corona. Maaf tak ada dengan taon jak HP ni si taon kape. Tuh males. Orang kita nak HP. Kecuali macam enggak kiai berada sudah ngastani HP berada. Ribarin boleh katamu yang anu elengkiin kiai. Bak sepuam dari Banyuwangi. Pajan tak ngastani HP sekali. Mun dia apa? Tod dia jangan. Oh, mun gini gua aja. Habis saja. Mbian mata anakku ke, keng cecer ke udah dalam. Mage si ate pak serajir kok endi dia. Besok tak tahu ke maksiat. Mage ke busiat tahu. Cak je masuk cek. Habis saja mata ki beres gitu habis saja apa dereng nyobulu bang ngocak kule ke maki dereng retin lebar kule tanda suntik je tak beres saja usah vaksin je iya mun ki sehat mata beres sehat abah mun dereng bini retin bang ngocak retin ya biasa ke ambian je bu kesambu mun malaikat tandi itu sah arapa tandi nafsu makin kau tahu mun gula banemian jaring itu nafsu patandi atu sabara majak pakun terro mayu tes mayu mir mendawar jajak ada letina lah ambian mun nandi mobil mapan harga 450 juta pajero dah sediaan doh Alphard harga 1 M sekian ambian di mobil gini pah nemu mobil si mapanan boleh terus makin kok ada dalam oh jadi rajan dia ada mun memari ya baik berper
orang mun mari ku laku lemah gila genteng bah temu ben telum si anyaran boleh terus rajin nembian daratin aja mohon bah temu ben seratinan boleh terus magiko nafsu kita bisa kan non dua menon hah menula malam bawa di sini nundu 40 tahun bawa di sini nundu pernah sekalian tengah bus ke langit sama put Ahmad teh bodoh lambok deh cet pun nundu tak ketemu ban maksiat mun setija makin nundu ketemu ban maksiat HP ni ruang tapi saja masuk dalam ayu banyak istighfar begitu kang pidato nak Allah haram todus kana keng ledung gadung yon ongku todus billahi ya todus tak sesuai juga benda aku nak kok sesat aku laku falimun bi ilmihi lam yaqmalan mu'addabun min qabli ummatil wasan mun pas tepak karo kok mes-mes kada ka orang alim kentak amal laki kengku ni kacacamo dulu laku ibu tepuk sebelum bisa nyembah berhala taring mes-mes kada ku emian bunda gedean keng debun ulama keng mun abak remikir ketusa manono pas apa sih morok ke kok pada orang morok sakit duk tadi wah bodoh pendaftaran setunya puru orang tadi itu sesekali oleh morok marah siapa sih morok kok tertawa sehingga lo Sayyidina Abu Bakar pernah duka amak nain sumastaqamu gak ditus sahabat selain bahadebu sumastaqamu dia orang yang sedang ditusa lebur laku bagus menurut tak tahu mana laku coba dari majapun Sayyidina Abu Bakar lakot hamaltumuha ala ghairil mahmal menambian maknai ayat kada nikah berarti sambian menempatkan ayat nikah pada bukan tempatnya sehingga ngastete ada orang yang selepot dari dosa ada orang yang selepot dari kesalahan mungkin hanya mau orang bakun lebur ke dosa bakun lebur ke kesalahan betul Allahumma sholli ala Muhammad enak majulah tenang pada tak ejok Manggan Abu Hanifah, maaf Ahmad ibn Hanbal, sahibil musnad, santren Imam Syafi'i. Mun temu benar orang bakun ada buza ni ka. Ambian teretan gula lah ikwa. Engki, sengak le mun ambian masuk surga jak dur nyelontur, gula tak kau tak masuk. Le gula sini ka kia. Gula makin ni ka teretanan bandring nyubulu. Ambian mun masuk surga jak dur nyelontur, gula tak kau cicir. Sambi gula. Maki gigi tak harap aja. Mak bocor temu gula ambian ke. Saan tak masuk mian caca menurut lamba tore norok dah iya mungkin tukang pidato mungkin siapa tahu ke dah iya main norok aku lah boleh sini kaki ya boleh mun masuk tak tu nyulo tu dah mian tak kau cecer sambil biar gula dah iya lepas masuk ya keng mun pada tak masuk cari seharian deh keng lepas tak genan ni ya keng mun jangan potongan masuk mian lain bon nap ngerenap dinan terakhir norok hadis ki selawat selawat mari bon iki mungkin sedekah le sedekah kan enggak mungkin sekunir kan gula mahatora wahai para bapak dan para ibu aduh komat ya kok gula ni mun aku mik tak bisa semak kak gula potong ni kak ni kak komat pon ni kak gula potong ni kak potong mangkada ke Mekah pertama lamba main badminton benih bini aku karo nyang sang das genteng bayu entar labu gula bobo iya neng tahu morok antar ke tas genteng jadi sakit sedekah tikal magi sekuni mbiana sedekah paling buruk kau laku ni saya kasih tahu orang ni masalah sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mara sedekah jadi ya. Kesedekah tang rezeki saya ibeki jadi kesedekah.
sebelum ben mate salam mate bah ngucap dumai pemate mangken ya Allah cak saking pemate laku dumandam abdin terus sedekah lambatlah lambat mangkan gula matur ka sampean tore pompong kita sedekah pompong kita irbai arba ya mun mate mian magi arba magi sapa takok tin magi sebu dak masalah arab puja kanjeng nabi ada bu walau bisyikki tamrah magi kun korma serkokel oleh ke sedekah dak masalah boleh sebu banyak je lah sebu je lah keng gula ngabala orang yang kami terminal 2000 pun jagun ngabala ya dah jagun ngabala sebu dak masalah keng orang yang kami terminal 2000 pun jadi apa jika orang tak terus ke terminal lah dia nyari gambar si bakpan mapan doang mau sebu guru kan sana songotan aku pedang boh takut orang enggak nyari bade gambar Pak Karno mapan